Sutra, tačno u podne, u Niškom narodnom pozorištu, po 7. put biće dodeljene nagrade Svetislav Milić mladima od srca. Svake godine nešto interesantno smisla i izvedu onako da budemo oduševljeni svi. Kako će to izgledati ove godine? Nam dolaze svi dobitnici. Je bilo teško odabrati dobitnike s obzirom na to da znam da ima puno pametnih, mladih ljudi u svim kategorijama i oblastima u kojima oni dodeljuju nagrade. O svemu tome u nastavku sa direktorom humanitarne organizacije Nađe Raula, koja i dodeljuje ove nagrade. Jovan Milić, moj gost danas. Jovane, dobar dan. Dobro mi daš. Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala tebi, svaki put dođeš ovde da nam predstaviš šta će se dešavati i kako će se dešavati i svaki put se divimo mladim ljudima koji evo iz godine u godinu postaju dobitnici ove nagrade koja je namenjena baš njima. Tako je, svake godine dođem kod vas, negde ste nam kao Majlija, uvek sve protekne kako valja posle vašeg gostovanja. Ove godine i kao porodici, kao humanitarna organizacija po 7. put dodeljujemo nagrade Svetislav Milić mladima od srca, istaknutim mladim tihim herojima današnjice. I mogu reći da smo ove godine pripremili poseban program, što će i vaši gledaoci u odloženom televizijskom prenosu i da pogledaju. Vi ste sa nama od prve godine kao televizija. S druge strane, priredili smo kao i uvek jedan lep kulturno-umetnički program i slogan ovogodišnje dodele nagrada jeste Naša Topolska 18. Dodelu otvaramo, eto, za vaše gledaoce, čuvenom numerom Snežane Savić Topolska 18. Ideja nam je da predstavimo jedan mladi par koji započinje svoj život u sobi podstanara, kao što i numera sama kaže, a nakon toga zapravo sa koferom u ruci oni kreću na jedan put sazrevanja, put odrastanja, profesionalnog razvoja, tako da će svi oni koji budu bili u Narodnom pozorištu videti zapravo kako će se završiti njihova životna priča upravo u tih prvih par minuta same ceremonije dodele priznanja. Ja kažem da svake godine nešto interesantno. Trudimo se. Smislite i uvek nas oduševite zaista idejama i kako se sve to realizuje na fantastičan način u Niškom narodnom pozorištu. Nekako i oni su vaša kuća kada je u pitanju dodela ove nagrade, ili da? Tako je. Od prve godine, izuzev jednu godinu tokom korone, kada smo bili u oficirskom domu, i velika zahvalnost i gradu i upravi Narodnog pozorišta u Nišu na podršci. Ove godine, zahvaljujući kolegama iz Narodnog pozorišta, za sve naše sugrađane smo obezbedili malo netipičnu scenografiju. Cela zapravo bina Narodnog pozorišta biće jedan veliki TV uređaj nekadašnje elektronske industrije Niš. Tako da ćemo se vratiti u neko davno zaboravljeno vreme, a u davno zaboravljeno vreme će nas vratiti i nastup dečijeg hora Čarolije iz Niša, koji će nakon ove Topolske 18 da nas provede kroz jednu gospodsku ulicu, čuvenu numeru Borisa Režaka. Ja obožavam, dobro. I ja isto. Dobro. A ideja je da završimo samu dodelu nastupom dečijeg hora iz Kruševca. Naravno, tu će biti i solista Iskra Manojlović i upravo sam završetak će biti kruna cele ceremonije, a to jeste izvođenje jedne numere koja će nas pozvati sve nas u našoj državi na jedinstvo, na slogu i negde želimo da pošaljemo snažnu poruku iz našeg grada, a to je da svi mi na kraju krajeva igramo za jedan isti tim, a to je naša država Srbija. Tako, jako lepo ovo što ste kazali. Dobro, ali svega toga ne bi bilo da nije naših dobitnika priznanja, ili da? Tako je. I jako smo ponosni i ove godine na sve naše laureate. Komisiji nije bilo nimalo lako. Iako je ove godine primetan pad prijava, dakle ove godine smo imali negde oko 102 predložena kandidata u poređenju sa prošlom godinom kad ih je bilo negde oko 160. Primetan je pad, ali verujemo da je to i zbog situacije prosto u kojoj se naše društvo nalazi. Komisija koja se nije menjala od prve godine je većala tokom oktobra meseca. Mi smo naše laureate obavestili u novembru mesecu i evo sutra ćemo ih nagraditi na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Oni dolaze iz čitave Srbije, neki su već sada pristigli u naš grad. Tako je. Ostatak će doći sutra pred samu dodelu. I moram vam priznati da, svake godine to kažem, ali uvek komisija napravi dobar odabir kandidata i svake godine apelujem svima onima koji nisu ove godine dobili priznanje da ne odustaju,
da ih njihovi predlagači predlože i naredne godine. Prosto uvek ističem gospodina Redija, koji je predsjednik naše komisije i koji sve boduje. I tačno se kod njega zna zašto je neko dobio priznanje. Pozivam, dakle, sve one koji nisu ove godine dobili priznanje da se prijave već 10. januara kada raspisujemo konkurs za narednu godinu. I već sada bukiramo taj 15. novembar 2026. godine kada ćemo, ako Bog da, po 8. put da dodelimo naša porodična priznanja. Dobro, ajde da podsjetimo gledalce u kojim sve kategorijama dodeljujete nagrade. Ja sam ovde čitala i obaveštavala ljude koji su dobitnici, ali ajde da ih podsjetimo zajedno koje su kategorije u kojima se biraju i hajde i nekog da pomenemo, mada smo mi imali goste ovde, jednog od dobitnika specijalnog priznanja, ali hajde da kažemo koje su to kategorije. Nauka i obrazovanje. U pomenutoj kategoriji ove godine priznanje dobijaju, odnosno dele, Mihajlo Jančević, slušajte sada, student elektrotehničkog, prirodno-matematičkog i fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dakle 3 najteža fakulteta na Beogradskom univerzitetu. Takođe Andrijana Gorišek, naša Nišlika, koja svira flautu, koja je završila medicinsku školu u Nišu, sada je na Akademiji umetnosti u Beogradu. U kategoriji kultura i kulturni rad priznanje dobija Nikola Radanović iz Beograda, vaš kolega novinar koji se bavi očuvanjem tradicije, kulture i srpskog zapravo identiteta. U kategoriji humanitarni rad i mirna borba za ljudska prava priznanje dobija zapravo Anastasija Vujić, mlada devojka takođe iz Beograda, koja je donela odluku da prepešači od Beograda do manastira Ostrog, ne bi li prikupila dovoljno sredstva za lečenje našeg sugrađanina. U kategoriji sport priznanje dobija Ognjen Mitrović, naš niški bokser. Institucije godine su Palata nauke, zadužbina pokojnog Miodraga Kostića iz Beograda, naša niška elektrotehnička škola Mija Stanimirović i dodelit ćemo niz nekih specijalnih priznanja u znak sećanja na Ljubicu Milić. Jednog od laureata ste vi ugostili, to je Đole Jovanović, naš sjajni mladi vaterpolista. Sa druge strane, tu je i Lola Veljković, učenica muzičke škole u Nišu. Među nagrađenima je i Jovan Zdravković, student na Biološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, i Atila Komaromi, mladić koji inspiriše i motiviše, inače je iz Bečaja. Korisnik je doma Duško Radović u Nišu, jedna mlada, inspirativna osoba i verujem zapravo da će tokom svog obraćanja podsjetiti sve nas na neke osnovne ljudske postulate i osnovne vrednosti ka kojima trebamo da težimo kao društvo. Tako da 11 najboljih među najboljima, prošle godine smo nagradili 9 njih, ove godine 11 njih i sutra tačno podne objavljujemo imena ovogodišnjih laureata tradicionalnih plaketa mira, koje uvek izazovu najveće interesovanje. Jeste, dobro. Neću otkriti. Neću. Dobro, ja sad gledam onako tužno, ali ništa bi to ne vredilo. Tako i po prvi put ta osoba zapravo ne zna da je nagrađena. Ona će sutra biti u publici, ali će biti kao naša gošća. Tako da će... Dobro, žena, evo nešto smo. Eto nešto. Ali ona će sutra zapravo saznati da dobije naše priznanje i bit će zanimljivo vidjeti njenu reakciju. A kažem, gledalci televizije Zona Plus će moći da vide zapravo njenu reakciju, budući da dok ja budem čitao njenu biografiju, gledalci vaše televizije će moći da vide njene reakcije na licu. Aha, dobro. To se sve dešava sutra u 12 sati u Niškom narodnom pozorištu. Sve njih ćemo vidjeti na bine. Dobitnici prethodnih nagrada, hoćemo li vidjeti i neke od njih? Tako je. I kao porodica i kao organizacija smo ponosni da naši nekadašnji laureati dolaze svake godine u Narodno pozorište da podrže svoje naslednike, kolege i, sasvim sam siguran, jednog dana prijatelje. I prosto svuda ističem ovih dana, moram i kod vas, veliku zahvalnost našim sugrađanima. Dakle, Olja, mi smo Narodno pozorište popunili do posljednjeg mesta. A biće vam malo za koju godinu, ali da? Već sada jeste. Dakle, mi imamo 600 prijavljenih zvanica u ovom trenutku. U ne tako lakim društvenim okolnostima. Pritom je Narodno pozorište uvek najteže da se napuni, da budem potpuno iskren sa vama. Negde salu univerziteta gde organizujemo forum mladih naučnika, za negde dan, dva mi sve to popunimo. Narodno pozorište ipak trebate popuniti.
I zato kažem da je lepo kada dođu nekadašnji laureati, kada dođu prijatelji naše organizacije, kada dođu porodice laureata i negde ta energija tog dana u Niškom narodnom pozorištu zaista bude posebna i specifična. Tako će biti, ja se nadam, i sutra. Tačno u podne, nažalost, ja ne mogu da pozovem po prvi put vaše gledalce da nam se pridruže, zato što su mesta sva popunjena, ali ih pozivam da prate odloženi TV prenos na vašoj televiziji. Na našoj televiziji. Pa kažem ja, mala će vam biti za koju godinu, evo 7. godina kako se organizuje. Kakve su reakcije tih mladih ljudi? I da li se, interesuje me, da li ste pogrešili u dodeli nekih od priznanja? Evo, vi njih pratite i, mislim, dajete nagrade, ali pratite i nakon toga njihov put. Da li ste negde rekli, ovdje smo možda pogrešili? Mi kao porodica, verujem i komisija, nikada nismo došli u takvu situaciju da kažemo da smo pogrešili. A moguće, jel da? Sve se dešava. Tako je. Živi smo ljudi. Tako je, neđete put navedu. Članovi komisije su isto živi ljudi. Ali prosto, evo, nedavno smo istraživali o našim prvim laureatima u kategoriji nauka i obrazovanje. I to priznanje te davne, sada već 2019. godine, su poneli i Veljko Đurić i Vuk Bibić. U tom trenutku student 2 fakulteta na Niškom univerzitetu. Vuk Bibić je sada u Nemačkoj. Radi za veliku kompaniju. Sa druge strane, Veljko Đurić je student fakulteta organizacionih nauka. Učestvovao je u velikom broju kvizova na nacionalnim televizijama, gde je uglavnom bio pobednik. Jedan je od najboljih studenta na Fonu. Tako da pratimo njihov rad i pratimo njihov razvoj. I negde kao organizacija smo tu da ih usmerimo, da ih povežemo sa ljudima koji mogu da im pomognu i zapravo je to naša negde na kraju krajeva misija. Ali kažem, možda smo se nekada ogrešili od nekoga, da nekoga nismo nagradili, a da je trebalo da ga nagradimo. Uglavnom se trudimo da to rešimo kroz specijalna priznanja, ali sa druge strane, da li je neko izneverio naše poverenje sa stanovišta naše porodice i organizacije, apsolutno ne. Apsolutno ne, je li tako? E pa baš mi je drago i što pratite i njihov put i eto prosto... Nije lako pratiti, izvinite. Sad ih već ima 70-oro. 70-oro, da. Tako je, 70-oro nagrađenih za sve ovo vreme i nije lako ispratiti sve njih, ali tu su društvene mreže, naš tim jeste možda ne tako veliki, ali fokusiran na njih, tako da se sve isprati. Kako reaguju kada im javite? To je najlepši deo posla. Dobro. Ove godine sam po prvi put doneo odluku da ih pozivam ja. Do sada je sve to radio naš Stefan. Želeo sam da osetim tu njihovu energiju i ta radost. Pazite, nekada ih ne dobijete iz prvog puta, nekada ih dobijete iz trećeg puta. I uglavnom, ili su na fakultetu ili su na nastavi, pa onda izađu da se jave na nepoznat broj telefona, ali hoću reći da ta njihova radost, te njihove reči kada im saopštite, pa možda i to neko vikanje, juhu, dobili smo priznanje, to je nešto posebno i planiramo da naredne godine po uzoru na Nobelove nagrade snimamo zapravo kada mi objavljamo i kada ih pozivamo da prosto ljudi osete te njihove reakcije, da osete tu radost koliko znači zapravo njima to priznanje. Da, koliko se oni vas rado sećaju? Verovatno da, ali ajde vi mi recite, s obzirom na to da se evo vraćaju i kada treba da se dodele nagrade narednim generacijama, a koliko njima znači ova nagrada i koliko je pamte i koliko ste povezani zapravo i nadalje? Da, ne znam koliko njima znači priznanje. Uvek ističem neku ličnu priču kada sam bio i učenik srednje škole, kasnije student Mašinskog fakulteta. Priznanja mogu poslužiti kao dobar motiv. Priznanja su negde signal da radite dobro vaš posao. I obratiti se javnosti na velikoj sceni Narodnog pozorišta nije lako u tom ranom razvojnom uzrastu. Mnogi od njih imaju i tremu, pazite. Tremu, kako da ne? 600 ljudi nije mali broj. Ma kako da ne? Ali sa druge strane, u okviru te publike, u okviru tih 600 ljudi nalaze se ljudi koji tim mladim ljudima mogu možda da promene život, koji mogu da im pomognu prilikom daljeg školovanja i usavršavanja. Tako da sa te strane
dodela priznanja jeste negde i platforma za povezivanje naših laureata i ljudi koji mogu da im promene sutradan život ili makar da im pomognu prilikom njihovog usavršavanja. Nam dolazi neko sutra? Ko nam dolazi? Dolazi dosta ljudi iz svih delova Srbije. Sada ste hteli da otkrijem nešto, ali kontrolišem se. Pa ja to nekako kao mudro radim, ali dobro, nisam baš toliko mudra. Ali sa druge strane očekujemo i predstavnike grada i zaista moram da se zahvalim i gradonačelniku i članici gradskog veća Cvetković na podršci ove godine. Puno nam znači, naravno i Naučno-tehnološkom parku u Nišu, koji je rasadnik zapravo mladih talenata. Tako da će sutra biti jedna dobra ekipa. Biće prijatelji naše organizacije, da kažem tako, u globalu i naše porodice. Tako da očekujemo dosta specijalnih zvanica. Dobro, bez obzira što ste se vi izmestili iz Niša, nekako ste nam pobegli tamo gore na sever, manifestaciju ne izmeštate? Tako je i znate da to uvek potenciram, niti ću je izmestiti. Što se tiče Foruma mladih naučnika, to mogu da najavim, ako Bog da, za 26. godinu. Proširit ćemo se na 2 dana. Prvi dan će biti organizovan u Nišu, dok drugi dan planiramo da organizujemo sa partnerima u jednom multifunkcionalnom prostoru u Beogradu. Bežite vi polako na sever. Ne bežim nikako. Dobro. Ja malo vi, malo ti, ali dobro, malo nešto. Imaćemo centre po Srbiji, tako da u novom centru ložionica u Beogradu organizujemo Forum mladih naučnika, taj neki drugi dan, a sa druge strane prvi dan ostaje u Nišu. Nagrada Svetislav Milić Mladima od srca ostaje sasvim sigurno u Nišu. Moj deka je Nišlija, sa druge strane iz Niša, tako da tu nema mrdenja. Ali iskren da budem, nije lako organizovati sve i posložiti sve i naterati ljude iz Beograda da dođu u Niš, ali, Bože moj, ta naša južnjačka upornost. Pa neka ih malo, tako je. Dosta mi idemo gore. Jeste, dosta. Jacek, hvala ti mnogo što si danas bio moj gost. Ali imaš nešto što je važno, a ja se nisam setila. Ništa, samo da pozovemo vaše gledalce da prate odloženi TV prenos dodele nagrada Svetislav Milić Mladima od srca na televiziji Zona Plus i da svi oni koji nam dolaze sutra dođu na vreme i da svi zajedno zaplovimo u tu našu Topolsku 18. Jeste, dobro nam došli svi koji dođu. Biće lepo Narodno pozorište sutra, puno pametnih, prepametnih zapravo mladih ljudi i to je, mislim, nekako najlepša slika. Hvala ti mnogo što si danas bio moj gost. Hvala vama.